Kahia kare gagaciara kairitu nigetha ndigatukende hingica i kane neha kuria Naivasha karia karakirwo nyumba ni Karangu wa Muraya ire muthigari kakanahe kau ni tugakona igokona inene ria gucokia ngatho tukiruguragia rwimbo rwa Anita ndindarora thimu kuria weka na tugetekera matoke na wendo kurugama na Anita githe tiguo ni atuma ciringi ngiri ngima na ariga ni gucoka ongere ingirinya arageria kugucia Unitas itiragucika reke tombe twewe oneka githe tiguo i cionka cia Unitas ningi ndimwitie ngai niwe hokeka warehe ciringi 400 hebo kurire tabo sabio botikete ciringi 500 na ciakinya haha na we murata wa tiriza ciringi ngiri imwe asanti ndenda muthi mwena uria ukai mwena uria ni undu wa kamera Miriam ciringi 500 asanti neto moreke papa wali ciringi 300 tiga ikonegena oraria niki totiga ikara oguo kwaria ma Nakai tutigathuki gongona riri ma tutigatuika tare thoko turi nakai tutigathuki gongona please andu ame mono matiganegena mwana ona guku mahorerete piu aya othe inegerere ima haha we tuhorere John Praise ni uretwo tuhorere Duncan Duati ciringi 200 Thank you Jacinta Wamboi shilingi 200 asante wa Moses Nanga shilingi 300 Jose shilingi 500 asante kuma kwe wake motho mwindi twendete na ni MC shilingi 1000 asante kuma kwe muna vi wakwa 1000 haha asante kuma kwe Reverend Abel kuma kwe ya mole shilingi 1000 na munini wake shilingi ngiri imwe asante kuma kwe Mr. Kongo 250 mayihoretwo ni wendo kuma kwe Meli shilingi ngiri imwe kuma kwe karia tugasara mwirei tugo twekaga tani nikuhorera kuma kwe karia tugasara shilingi 500 asanta ginya dansa asi muthiri mararuta mayihoretwo ni wendo shilingi 500 asanta kuma kwe awa mam shilingi 200 mami watiriza ubedi shilingi 1000 thank you kuma kwe my brother shilingi 500 kuma kwe wa Phoenix tuweke toka gina hivi Eli Jacinta Phoenix shilingi 300 asante sana shilingi 300 na muraji guai Vamos a ver si gana.
Wa mwisho ni taki. Nasa nora ndio yakwira leto kuma kwa Anwa Boy shilingi 300 kuma kwa Kameme Kayoka Kameme TV Samki shilingi 1,000 makora kwa kule na Martin wa Janet magitobehera kigoco muthenya wa mwerinya rugama hari andu haronekania andu othe muthenya wa mwerinya mweri wa 6 ucietagwo Dennis kana Monafi Dennis na ndi muini ena igongona ria launch rwimbo rwa Kereweru o guku Bruce Please mugetikira muke na ni atuhe shilingi 500 Jacinta niki mwathi aikugo-kire wagiki kunegemia karango na nure karango muhore waithaka waje mwathani akumie Joyce Longo Bwana asifiwe boss lady shilingi 20